yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Jiwan Solimakam Evitra channel ikulukumba ku hundza ti channel hinkwato leti ti nga kona aka Matsonga vele ku landzeleni kambe a va nga fiki aka camera tani ntolovelo ena Timothy Miyambo and then me and wa hina Simi the Pro kwala aka studio lexikulukumba Simi the Pro kombela mi xeweta vanhu na genza swinene Botsol ni rhandza ku xeweta vanhu hinkwavo lava nga ku voneni ka channel ya G1 Solimakam na lava nga ku yingiseleni ku na van'wana va mabuku va nga ti fans ta n'wi vo yingisela kunene so na mi xeweta hinkwenu. Okay, swa khenseka swinene a ngeze hi sungula hi vutisa ku Simi the Pro i mani. Kuna album leyi mi nga na yona sweswi nga thiwa ku Nyimba ya Hele ku endleka yini ka album leyi? Ka album liya yi vulavula hi n'wansati loyi a nga tswala vana va ku talo loko a ri ku va bebuleni va vulavula swilo swa ku tala va n'wi sapatela kahle kahle so loko va n'wi sapatela loko vana lava va ga va kula ani yena a va n'wi vitana Hele ku tswala ngopfu se swi komba ku n'wana Hele i xihelani so swihelani leswi ya swi kula ivi swin'wana swi va madokodela swin'wana swi va maphorisa swin'wana swi va mathicara ya swi humelela se swi n'wi vuyerisa swi pfuna Hele leriya ingese ya mahlweni in lava ku hi tlhe vuyela ka leya ya Nyimba ya Hele ku na swin'wana ni vona ku ni ta swi rivala ne ni lava hi tlhelela nyana ka album ta n'wina leta ta khale ku na rinsimu rin'wana ra n'we ri nga chwa ku Philip ra ku nde u nga foyini namuntlha va kona xi sungula ku sensa Philip man i nikiwe vito leri ra Philip hikuva se a sungula ku swi fila se ni vele ku i Philip ya matani wa ri tola ngoko vito ra munhu wa xinuna ya u vani ku vito leri ra Philip ku a swi fila. Okay ya swa tola swinene a hi vuyeleni ka ngoma liya incini xi nga endla ku miza mi ta na idea ya ku fana na yaleyo? Ya ni langutise vanhu va ku talo ka generation leyi hina hi nga ka yona va nga ku chaveni ka ku bebula mi kuma ku munhu u na n'wana wa ha ri ntsongo mara u bayizisekini ivi a va na khwiri loko a va na khwiri nkarhi wun'wani mi va mi nga ri voni a decide ku susa a ku va ta ni hleka so leswi a ni langutise ku vanhu valava ni lava ku pfuna ngopfu vo ku ri va nga chavi tanihileswi bibele yi ngo n'wana u suka ka Xikwembu yi nyiko kusuka ka Xikwembu va nga chavi ku tswala swa ndleka vana lavaya va tlhe va pfuna ya lero va nga chavi ku hlekiwa hi mhaka ku bebula loko Xikwembu yi ze xi niketa munhu n'wana swi komba ku ri ku va ku ri mikateko ka yena xi na xikongomelo swa twisiseka swinene. Tin'wana tinsimu leti ti nga ta xiyimo xa le henhla ndzeni ka album mi nga hi byela ku hi tona ku hi ya ti yingisela tinsimu ta ku fana na tinsimu ta ku fana na risimu ra ku a va nge tleli leri ra ku vulavula hi ku lomba rapture i risimu ra ku fana na leriya ra track 11 ra Danki risimu leriya ra ku khensa Xikwembu cause la ni suka ko na swi vona ku hambanini na la sweswi ni nga ko so i risimu ra ku motivate na rona leriya ku ri swilo swi nga fika swi cinca loko i ri ku fambeni na tin'wana ti nga kwala ka album mara Tshova na risimu leri ra track 11 I think i to tinsimu leti va fanelaka va ti yingisela ngopfu na Nyimba ya Hele. Va kuma ku music wa n'wina vanhu ni nge vuli ku ka ti platforms hinkwato mara ni xova Spotify, YouTube ya okay a wu xavisiwi u xavisiwi straight USB. Okay loko vanhu va la ku mi rhamba ke va mi kuma njhani? Loko vanhu va la ta ni rhamba va nga ni kuma ka Facebook Simi the Pro Music SA va nga ni kuma ka WhatsApp ka nambara ya 065 813 5163 va nga ni fonela na hi call inene ka ya liya 065 813 5163. Okay ni nge se cinca topic ku na xin'wana mi tsakela ku xi hlamusela mayelana na album mi swi twa ku a ni fanele ni mbutsi xona mara a na ha mbutsanga
hayi a ni voni. Okay. Yeah. U na xivutiso wena mayelana na album? Okay. Ni lava ku hi tlhelela hi cinca topic ne. Okay. That's why liya ni summarizing. A hi tlheleleni ka nkosi wa mhana n'wina. Okay. Ku endlekini? Ka nkosi wa mhani a ku nga ha ri mina Botsoni, a ku nga ha ri mina leswiya swa ku a swi endla nga ri se ni luze na mind swi humelele hi xitshuketani mara swilo swi vuye swi famba kahle, swi vuye swi famba kahle. Lexi a ni xi ignora ngopfu i ku tshama kusuhi na vanhu lava nga negative ngopfu. Leswiya swa ku fika munhu a fika ku i nga zi i vilela, hayi nga vileli, tshika swi vulavula swa vanhu. A ni twa ni borha ngopfu hi vona lava vo tshika swi vulavula swa vanhu hikuva ni nga tivi ku ri na swi vulavula swa nchumu. Mara nkosi wa mhani wu fambe kahle swinene ngopfu, wu fambe kahle swinene hambileswi a swi ri ku va a ni ri weak kahle mara swona swilo swi vuye swi famba kahle swinene. Va lava mi va vulaka va ku tshika swi vulavula swa vanhu ne i lava va tekaka matlhari lama nga mi hupa se va ma hoxa kahle va ri kusuhi ku ma kota ku mi tlhava. A va ku na swi vulavula swa yini? A va ku hayi mhana wena a va ku rhandza loko u ya mo ni tlhelela nyana ndzhaku ku ve na loko ma ha tsundzuka Botsoli ni ve na interview then mi ni vutisini ku ve na swilo leswiya swi nga humelela nkarhi woluwani swi nga vuya swi trenda nyana. Then after munhu loyi a swi vona ku ri wa ku sungula ku fana na DJ Gift a nga swi tivi ku mo swi ya leswiya swa ku loko ni le ku recruitweni kumbe ku gangisiweni ka mfumo luwa ivi no rejecta wa mnyama ku ve na marito nyama man'wani ma nga dlina ni mamexina ni ku va mavulini ku ri loko ku ri a wu swi endli sweswo hi ta destroy. And a ni vuli ku ri ku nga va ku ri vona mara marito lamaya ma endla ku ri swilo swi nga va swi endla sense swi make sense. So mara vanhu a va yangi va teka leswiya swa ku recruitiwa leyi va hlamusele timhaka ta ku ri hayi no i dlhe mhana yena. And xihlamarisi xa koho Botsoli leswi tlhaku swi ndlekisa na loko ni tshamini i ku loko ni sungula ku tiveka a ku ri 2022 ivi mhani va lova hi 2024 2024 if I'm not mistaken 2024 i va ku i khendlini i dlhe mhana yena i khendle mhana yena a leswiya swi nga ha ntwisi ngopfu ku vava cause ni yingisela ngopfu music wa n'we kahle ka hi mejiwani a mutini hi mejiwani va swi tiva eka hina hi Mejiwani ni ku le Malebo hayi mina so a ni swi tiva leswiya ku ri a no miyela ku na risimu rin'wana ra n'wina ra ku tshama hi ku hwi i pfala nomo hambi leyo miyela yi phaseki so ni pfala nomo so a ku dume swo ku ri hayi no misa loya i dlhe mhani. Swi va swi kha swi fika njhani ndzeni ka n'wina and mi swi prove njhani ku hayi ntiyiso swilo leswi? Ni ta tlhela ni khota risimu rin'wana ra n'wina futhi ri munhu wo tlhariha wa vulavula loko ku ri na swin'wana swo vulavula mara xiphunta xo vulavula ku ri ntsena na xo xi fake rito xo vulavurini. So me ni va ni kha ni tiva ntiyiso hambiloko u lava ta n'wi puruvhela njhani munhu leswi a tshembaka swona u tshemba swona. Okay, swa twisiseka swinene. A ndzhaka loko ku ta va ku endle leswiya like a hi nge swa nkosi swi hundzile mi nga va mi ri na swin'wana leswi progress yo karhi mi nga sala mi va na yona mi twa ku na n'wi ya mi chuhisanya ku leswi se va ta swi connecta ku ri nga ri se impela ni khendlini ni vona nchumu xi nga cinca Botsoli na nchumu swilo swa ha fambisa sweswiya a swi tshamise hi swona loko mhani va hanya. Mi nga ku yini ka tinkambi letin'wana na to ti hlanganaka na mitlimbo ya so ya ku loko ku tshuka ku va na nkosi kaya ne vanhu instead ya ku va ku chavelela va ku tsimbetela hi marito ku yena swi nge endleki wa swi mi tsemakanya njhani swiyimo swo tani? Okay, va tsemakanya njhani swiyimo swo tani? Ku hava xin'wana tshama ku hwi pfala nomo hlambi leyo miyela a yi phasiwi. Swa twisiseka swinene. Okay, mi navela ku tikuma mi ri kwihi sweswi hapi mi hi nkarhi wo leha ne lembe leri taku leswi ni swi navelaku kahle ku va ni va ni swi fikelela leswi nga fikelela hi Botsoli.
dila xiburukwana ya ene ku tlhelela nyana laha ndzhaku laha ni swi tivini ku mi ta ni vutisa na hi timhaka letiya mativa xilo xa ku tsakisa ngopfu xo nandzika ebotsolo ni twa ku ri timhaka ta ku vanhu va fikaku ku G1 i khendlini ivi G1 ambilwini ya yena a ka swi tiva ku a ni khendlanga a ka progressa se lexiya xo vava ngopfu hi leswiya swa ku va ku xikwembu mi hisaliwa xi n'wi blessing ku ve ambilwini ya yena wa swi tiva ku khendlini a swi nandzihi ene plus swo khendla ne swi kahle hi ndlela leyiwani loko vo boti laha va khendlini swi va pfuna ku u kuma ku vo swi leswi va nga na swona va swi voni ku i blessing vanhu va sungula ku va lumbeta va swa swi ri byin'wana byo byi na nkoka ngopfu ka vanhu van'wanyana swa twala swinene mi tirhana mani ni tirha na boti wa mina makhaniki makhaniki va tirha kwendleni vo ya yimbelela a ni yi sika ta album hinkwato ya yimbelela yi kona ka liya ya ku tswala ka risimu ra ku tswala ivi album leyi ni yi tlangini loko ni yi tlanga ivi ni yi teka ni ku hayi no magigwani tirhana na leswin'wana ivi hayi ni n'wi karhate nkulukumba loyi a nga tleli a tsoma ni ka ni n'wi pfuxa loko a ku tirhiweni ni tirha ya so album leyi ni yi tlange ni yi tirhe na magigwani DJ Gift ya swa twisiseka swinene xin'wana mi tsakela ku xi vula xa ku pfala i ku vaseketeri va mina lava ni rhandzaku lava ni landzelelaku yana ni mahlweni mi ni sapota mi nga ni tshiki tatlheni khota risimu rin'wana futhi ra botsoli ra ku vaseketeri va mina mi nga ni tshiki mahi n'wina ya so na kombela mi nga ni tshiki nyumisani valala mi nga ni tshiki nyumisani valala mi nga ni tshiki ene ni kombela mi ya mahlweni mi sapota music wa mina mi tlhela mi sapota music wa botsoli no mi kombela yona swi ta hi se tshama hi vula ku yana ni mahlweni mi sapota music wa mina hi mina ni swi vulaku sweswiwa cause ni dyondza swo tala ngopfu mi role model ya mina hi botsoli mi role model ya mina leswiya swa ku swilo leswi ni nga swi dyondza ka n'wina mi straight talker a mi hala na lero mi byela munhu ntiyiso ku ri wa n'wi vavisa kumbe a wu n'wi vavisi mara mi va mi n'wi byele ntiyiso ku na marito man'wani mi nga maprofeta ka ngoma yin'wani a ni sure ku ri ma yi bisa sweswi ngoma liya yi ri a mi yi veke ka xitori yi ri a va zangi va twala misakazini mani wa mina me ni ta twanga a va zangi va voniwa ka thelevhixini mani wa mina me ni ta voniwa a vusiwani ni tswaleriwe kona mara na hlambanyani nge feli kona marito lama mi yo ma yimbelela kunene mi ma vulavula loko ni hlaya bibele yi ri marito lama humaka anon'wini wa munhu ma na matimba swinene ya ma ku aka na ku lovisa so mi role model ya mina hi botsoli ni tshama ni kha ni vulavula marito ya positive hi ku landzelela tinsimu ta n'wina loko ni kha ni yingisela tinsimu ta n'wina na leswi mi nga hi xiswona so yana ni mahlweni mi sapota music wa mina mi sapota na music wa botsoli ayi matalo se ni twa ku hi mini interview wakwa na mana hala ku veka marito mo hetelela hi khensi swinene u na xivutiso Muyisani a na xivutiso no la ku u na artist n'wambe Mbuyangwana ni mi la ku pela na swi tiva yi ni rhandza ngopfu ya ni rhandza swinene I remember yi ni fonela a na ha ku sungula nyana tinsimu ta mehe ku ndle leswaku ni ti be hi 2021 ebotsoli ti nga dumi na leriya ra ku a ni tshama ni hundzini hi 2021 ni nga dumi ti ya duma hi 2022 a yi ni fonele khale Mbuyangwana he mfo wa dlaya a swa kenseka swinene hi khensi Takata Studios, home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.